Ketheka mutegeri wa Weru TV kambitikiwe na Thaa Mugwanja imbega ni tariki 6 mweri wa 6 mwaka wa 2023 nkugwata ugeni Nteto cietu mbitagwa Christine WANJERU. Tukiambereria ni ati nkucenishe kanitha ya Methodist ni kuonekana taka itembaro ya kuthira ni kuringana Bishop Meshak Kanake na kuria augite ni kurari na gikaro muci munene wa Nairobi ni baremetikaniretie Bishop Mtombura na rekitie kibindi kia kia utongoria kana wathani na nkorokina kinyetie miaka ya kuthiri tayari ni miaka 65 na koguo atibatere kwithirwa kwina nkararino iri kukunenkanira utongoria korokini maugite mweri ututhiite makarutha ithurano kairi kenda kwithirwa kwina bishop ungi omweru Ntabura Dennis Mugendi agutariria Umani na gikaro gya kamiti ya kanisa ya Methodist Thaa study committee kire kirathirikire mucino Nairobi ni kurikitie ikugitwa ati utongeria bwa askofu munene Joseph Ntombura ni bukinyite muthia arena ndi abateretu ikunyia na akanenkanire mathaga ja wathani buri ugambi bwa askofu Meshak Kanake. Standing committee ira yaandika President Bishop nera karerembe Ntombura ari kuthithia mantu yairi ya manene bwa mbere athiria tamu yewe ya mbere na ya ire ciaringano cionthe ikana miaka 10 ninga ukinya miaka 65 ira ya retirement nendere atebwirete nge kwenda kinya ntuku imwe kanetha nyuma ya au weo noarege kweya kuhandova mweri ywe 5 ywe 6 na kinya ywe 7 na ywe 8 lakini by and by kagita gakinya kawe twe ya kuhandova nonto tutumba kwithirwa turi na kagita kara kwina mutongeria utumba kuhandova the office bubu tumbeka nonga turi na mawatho yangi yara tuiche Isaya Ndeye ali askofu munene uria ni mugwatiri kuririkana kuthirwa kwa askofu munene wengwa gukathithika mweri jo Mugwanja mwanka juju na tonto kinya askofu Ndeye ali akwi kujuri mianka yawe ya kwewa ritaya kuombekana akaiwa kanya kamianka iu akethirwa atigerie gutongeria Methodist kenda akinyanithiria mibango iria aetwe ni standing committee ya kanisa. Tongerio yu wetwa Isaya Ndeye uroli interim President Bishop kukatara no mweri wa Mugwanja tontu narie are acting mantu yara kenda ya kuomba guchenjia egita riu twatara urato weta substantive President Bishop rekinye nare athirio kinya no ntode no na atierie miaka emeka ikinya we retire no ewe miaka ewu atigeria retire kethera nile kana ni 3 akayukia mandate irara nenkerwa ni standing committee ya kureta kanisa amwe na omereta amwe ora maronda yara irare yoitikirwa. Dennis Mugendi, Weru TV, muciene o Maua, kaunti ya Meru. Sibitari ya Kigogoreri ntere cia magumoni ire runguru wa kanitha ya Gatombeko irina obatu omunene bare ekwenda mathaga mwanya masibitari na kinyagia ni kwenda mukaria wa kumikaragia kere mutongoria wa kanitha enu na urite thirikari kuthungira gutigira sibitari enu ni gwakirwa kinyagia laboratory na kinyagia kombithia ithimi mwanya na mwarigitani methiro makiandikwa na kinyagia mandikirwe mukaria wa iyo nawe akiaria MC Wanja Karuko na uretie kanitha enu ni tikiririe kunenkanira sibitari kiri thirikari nikenda igwata mautungata momonde makwenda. Samuel Gaishima gatobesio amwena kuigwa sibitari ya Kigogo irani ya kanisa ya East Africa Pentecostal Church nigunaga akariba kibaragata kinene wadi ya Magumoni. Sibitari no etire nyomba kana intobia kurutha ithimi amwena ndagitari wa ithimi Ntombura botimaga ajibanterinu barababataraga ithimi bakathikura jako bichwa. Haigito migeku aramutungateri wa kanisa ya EAPC district ya Chuka
Bishop Reverend Fatfish Musiemi akuria thirikari ya kaunti ibambirie rwangi ruru rwa ithimi kenda batetheria akari nkuruki. Catchment area yo nene nonto cibitari ya mwisho le magenka enuengere kia Muriuki enuengere Kibugwa health dispensary na enuengere Mukoni kwa catchment ya area no neshaga antu enge muno. Kaunti matekele gotonenko turugorera love services na tonenkelwe love personnel nikenda malama na mathina magacha makathimirwa na makamba gutiritwa mirimu ira aswa marwarite niturabatara gutethwa nikenda kinyotunga tokorole free ndondo na macha uku kwina kamukanini malibagua na tukinona utungata unde urokwendekana to support twe ni county ando magacha na wengi nonto matevataraga kuliba. Nkuruki ariuga cibitari no ni kubatara kwandikirwo mutetheria wa arigitani amwe na mukaria kana watchman. Ningucokeria county ya Thaa nithi nkatho nonto agwetekera gutova the two nurses matwe namo no ndukalomba makiria mathie nambe na gutu support the institution no tena watchman to subordinate staff. Kamitire ya cibitari no nimetekire manenkanire cibitari no kwe county government nikenda aturimara mari baba makabota kuona into inu wegwikirwa mbwa na haraka na magasa magatiritwa nonto wasa kuona kwina several schools we are almost 10 schools iria ile surrounding ya na monde magenda Kibugwa ukethegera raini ile Kibugwa na gutina antu aritie Nteto ino kagita kaithimi bitari na maraibia metho birabiro thitwe thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi igwatanirite na Fred Hollows Foundation. Omonde to screen antu more than 200 persons antu maramonekanete mena njereri sufane antu Mugwanja mathatu thini wa mome na njereri metho monde mairi na rimu ntondo kuonekana na njereri akaruthirwa surgery Kibugwa Health Center at no cost kana free of charge. Ikagita waku arakomenyekanite ati antu baingi banterino baturaga na mirimo ya gwitia kwa damu amwe na chukari ende batakumenyekana barineo. Out of 77 matu omba kuthima murimu wa sukari na blood pressure 13 mare na blood pressure lakini mataisi kana mare thini ya pressure masukari na mone antu Mugwanja mara to bakwete famena murimu wa sukari na mange mare state to pre-diabetic nito makunda gia ndawa cia utheri bothi cia pressure na cia sukari na mamonde tukoma kuma link na cibitari cia tuire bakube nikena matuika magutonya kliniki ya murimu wa sukari na blood pressure. Akari bakiuragua baibu magirie kagita wakagita kuthimiro mirimu eno. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Seneta Mwaburi wa kamiti ya ugima matongoretwe ni seneta wa Narok Tabela Dema Olekina ni mabete mukana kiri magavana maria makwenda gicunci kimwe kia rwangi rwa ugima kithikiri thirikari enene mariuga mota maseneta matigwatana na endekithia ririri ya magavana bubwishite nyuma ya mucemani uria waruthukire garoni ya rais gatagati ka ngwataniro cia ugima magavana na nkinyagia mabishama ugima ma thirikari na rais metikaniria kia 30 kiambia ciria cithagirwa iri rwangi ni ruru rwa ugima kire thirikari cia makaunti cithirwe ikithie kire thirikari enene ni kenda thirikari nene ithirwa ikimenyera rwangi ru. We've had questions in my county, for instance, of concerns about not just the implementation of universal healthcare, but devolution of health perhaps was a rush because there have been calls for a National Health Service or National Health Commission for a while now. It's been there for a while. I think for health to function, there has to be a proper framework and proper remittance of funds because the hospitals are expensive to run. And I think proper structures of management of hospitals are hospitals because we also have that issue. Hospitals are not properly managed. That structure is weak. And counties have not been able to pay salaries to doctors within time and other healthcare providers. And I think that is why this health thing has continued to rear its head. The health sector, the health function has not worked. That devolved function has not worked. There's a bigger problem. It is the weakest link in the devolved structures under Schedule 4. Why the devolved function for health has not worked is because the budget for health, 90% of that budget for health is left in the Ministry of Health.
that money ought to go to counties. That is issue number one. Number two, when the money is being released to counties, governors are not prioritizing. There is a lot of diversion. Correct. So we cannot say that it has not helped because of the way it was framed, because of the strikes and everything. The first thing we need to do, and this is why we need to examine, why should the budget of the Ministry of Health be equivalent to shareable revenue allocated to 5 counties? Why? That is where all these funny things are coming from. That is where all these corruption scandals are coming from. When you have so much money that you cannot even absorb that money, you know, of course you will now find ways to be able to dig your hands into that pot, and then you don't send money. I do not support the establishment of a commission for health. There is no reason. That is a devolved function. That function, there is no reason as to why now we should have like something similar to the Teacher Service Commission for Health Service Commission to be able to be recruiting people here. No, that function is with county governments. So as far as I'm concerned, whatever is devolved, that form should always follow functions. So in this case, let us send all the money. We've devolved the services. Now let us follow with the money. There is no reason as to why we should keep money in the national government. And finally, I think it is important, and let me send this as a member of the Health Committee. It is important to send a warning to any governor who intends to surrender the functions of county governments to the national government. Before you do that, please go first of all and read the script of NMS, all the mess that NMS left in this country. We cannot allow that to happen. Tutoni shienge ni ati uthikuri wa miri muthitoni wa Shakahora ni ucokerete kairi muthenya wa umuthi ni kiri mukondo wa kathatu baria kwina tuburi twa kuthikurwa ta 22 ciezo karia wandani kithura kiniki na kinyite ntere cia Kilifi ni kenda uthikuri uyu wambiriria nkuruki akaruguria wa Kiwanjira iria ri bakubi na Chakama Ranch ni kenda gutethereria kuthungira muthitoni wa Shakahora ni kenda maumba ucwa miri muthituni uyu na nkinyagia kubonokia maria maurite ku That's okay, Masharia. Akoroma njori ncheke kuma ntere cia bore ni maugite makagwatania na thirikari ni kenda gutigira makuthiria nchobi indegeni watho na nkinyagia kwiga ukaria ntere ino matongoretwe ni mukarigiti wao tawe Enrique Imenyi ni maugite utumiri wa ndawa ino cia mbogita ni utumite mekarika mawagagia mongere kabanene nkuruki ni maurite akari kugwatania na mona kumabiragira magamba bantu bakungaragia kotini na ngarama inene. Kevin Kimathi gataririe.
kaitene kau thirikari ciumitie kuruna nchobi cia ibango nira ndege ni watho mature ne riu atongore bakanjwe njuri ncheke bori west batongore twimukaririte wone rikaimenyi iba ukiririte nchobi jibakiwa ya kuribe ibangite ko ati thirikari ndo yeni ontukayete kire burukire yana baba ithi mantu janchobi ana betu bakuduka bare bari banini bari na bandaka tontu bugwa kurubara aciari na kurubara aciari bana baba bakaragana kimako egita rionde na itukuria thirikari nayo etikirie kinya kurubara babaciere bathithia ikundi bia kubonia uria tene gwakaraga nuntu amiru bakaragia antu banini na antu banini bakithaira baina ndoni mono rira bagwita njirene kana menyuirene yao na matune jandiunga ciao turi akuru banjuri tukwaranira na gwatuika twathithia gikaro tukarendeguru tubanganie kwitho kuna program ile kethwa chigiteria yuthi yetu kenda yumba kwebana na ndawa cia kurebia nontu ichikuthukiti mono mono generation ye nini the boy sound ena thina mono kwou tukurikana mweshimiwa na atwana utunga mkono na turi amwe nawe kwou tukathithia program yu tukarendeguru nikenda tumba kwariria ntura cietu uri ikethirie kara nkulugi kiriboko ni okaria muno muno thoko ni antrimiti wa dine oye ya kibirichia mantu wa security inkona twaibanga bwega turi akaji nontu tuna nyomba 10 twina demonstration ntora na thirikari nene nontu ibo ene mantu jonthe ma kinya mtu agwatoka na thithua mbere utuomba kuthithua ria kwina security akwi muntu gaikagwa ra kobatere kenda ya punishment mantu wa security kwina thina ya campaign askari ja kathire miaka 2-3 kinya weto report ofisi area andu na amenyaneirie na mikoro area andu babangi banchobi kuwote action ikajukua na kinya weto report ugo muntu agwatwe utumba kuwateka kubatu tubindeka tutumire antu basuboiga ngarame kanenia kukesire kuona waikia aje ngarame nenia watigana nio ko mwambora kagea inya kenge batute antu ba security area je ite muno ite shanga na nkithugania itugerwa chencherwa security afuta kinya mwaka omwe ite muntu akara miaka 5 na kaandiki thirikari menyeria akaere janje wari na bungi kaimenyi kire thirikari kiriboko ni witi na mbere thoko no weje na muno kiriboko ni otiro mamba yare mainge ya kuruba kanjwe njuri ncheke mature ne twaromba barabara intimate market nonto tukumbo tonyeka tukuromba ngabana MCA bachora batuthithiria barabara iwe market mono mono kiri community itikwelewa barabara ketha ni ngabana kana ketha ni MCA kana ketha ni MP kwou community ile ndethithwe ngugi ni wananchi bato ata eshime bato atarire kwa wa eshime bo watanire bamenye market yetu intimate thuki nonto tutukumba kugura into byanduka ngali tukumba tonya market kwou kiwika tukuromba kithwa kirio au ange tukwariria na twamenyithania ndene ya Weru West sub county itwenderete na magamba yetu cha utetheria antu banyia ngarama ciao antu ogita kotini bakeja twabathikira turakuru banjuri na tukathira cases ciao reportera Weru TV kumabure mbita wa Kelvin Kimathi hatoke kanya tunoke banini utikathino ako Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 07111 038 000
kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Warengi nkogwate ogeni tukithie na mbere ni ati wamba wa into cia cuma ni kenda kwendua tesekerebu ni wongerekete muno ntere cia Kiambu ni kuringana na akari ni maria magutariria amba marituma magekara toro matitoro utuku mugima magikiraga kuthokwa na kuiwa into ciao cia gitumi magitariria mukari omwe na kuga buria athiatete into imingi na kuthi asara inene na mamilioni mambesha ni nyuma ya kuiwa pampu ya runche ya gorona into cia na kuringana mo mariuga wamba uyo no batire kwithirwa ukithira nontu ni makwithirwa magita into imingi kumania na into ciao kwendwa ta sekerebu itemangitwe. Kuna kiwete kilipatwa kwa jana jioni kwao kikatolewa wheelchair. Hiyo wheelchair wakachukuja wakapima. Hawa wafanya biashara tukilalamika tunaambiwa wako na barua. Tunataka kujua ni barua gani serikali inapeaga watu? Barua ya wizi, barua ya kuiba wheelchair, barua ya kuiba sufuria, barua ya kuiba fence za watu, ya kuiba matanki za watu. Wanachukua drum ya maji wanaipiga wanaenda kupima hiyo plastic. Sasa sisi tunaomba serikali na tunaomba deputy president wetu, kwa sababu mambo imeenda sana. Kama imefika mahali ukifunga mbuzi wanakuja wanaichukua, wanaipiga na nyundo, wanaiua, wanaivalisha helmet na inavalishwa koti, wanaenda wakuwa wameishika na mmoja ameketi nyuma na mwingine anaendesha motorbike, unadhani mtu wako hapo, kumbe ni mbuzi imevalishwa helmet. Tumegadhabisha na hiyo maneno na tunataka kuambia deputy president Gachagua ama Kindiki watu waambie either ni wezi wataishi Magogoni ama ni sisi, kwa sababu tuwezi ishi na wezi, wametukadhabisha kabisa. Wanakata muti, wanakuja wanauza scrabo hiyo. Sasa hii ni masufuria. Tunalia. Sasa wamama kama sisi wamama, hii sufuria unanunua upikia watoto. Wao wanakuja wanaingia kwa jiko wanatoa sufuria. Wanaibonda hivi wanakuja wanauza sufuria. Kama sio serikali imewazungukia hapo, sisi tungewachoma ndio iwe funzo kwa wale wengine. Waone tumewachoma wamechomeka kabisa. Ndio mwenye anakuwa mkubwa, anataka kuiba, anajifunza na wale walichomwa. Anasema kuna wengine walichomwa, kwa hiyo mimi sitaimba. Hatujarara, tulikuwa na vijana na wazee tukizunguka huku, tukishika hawa vijana. Mimi nimerara saa 8, by 5 nilikuwa chini. Hiyo ni kazi kweli. Do you know hata tumepata vitu ya nini, ya bridge. Hizo metals wameuziwa. It means we are not safe. Because hata kwa hiyo bridge nikivuka sinitaanguka ndani. So we asking they close this whatever scrap metals. Nyuma ya biashara maria mendagia nko kire iwanda cia majani kiume kithiru kuga matiendi ya nko cia ukari na bei iria irindi riu munini wa mukarigiti wa factory ya Kionyeni we gwaragwara nko cine umiritie na kuga ati kumamenya na kethirwa kwina nkucanio iribo makethirwa makigura nko nja ya county Mutugi kare katarerie Nteto eno.
kiumia kithiru nyuma ikundi kia biashara barabendagiria factory cia majani nku bakuma kaunti ya Meru, Tharaka Nithi na Embu gucumirie na kuga bo batenderia factory cia Zone 7 nku kairi munka bongerwe mareijora bagurairwa komete ni untu bwa gutugurira nku buthuku twa compare na factory ingi na ja Nyeri twa compare na Bomet. Nyeri barigura na 2600 batwe tukigurairwo na 1750. Manager uria agatuma ngari ciake on the field buria bugekarika in the field atigaciuke kuraumwa no aruriku turienda nku sitia 2700 untuned na soft tuned 2500 na Nteto kiaria na munini wa mukariri gituwerekeria ba factory ya majani ya Kionyo ura niguaragwara nkosi we no ugite kundi kiu kiaragia bati ukimenya buru ku gikundi gikuga gikundi kiendagia nko factory ntakirewa but kedra anto ne achori na ikarata ba munta anta binbeba ochwa antu bacho agembesa bwega kedha bana ngaringa na chiarori chiao inake registered inake na mete mwitu inabandite mwitu jo batamaga bainderia factory ndenda kumenya na batama nko chiao mete bandite yao bainderia factory totona mete ukoroki nkosi no ugitete omwanka endia banko bagurira nko chiao ni factory cia naja no bende kinyago ntuko kungi na nkoroki akiuga bo bagurira nko mtu kiumbe nko cheto sa factory mtu twendagiria kinyende na mete kwanta magame ba maguta intamanke ndia bakejera na terasima wetogurwe nku factory ya Kionyo terasima ogurwe nku factory ya Weru terasima ogurwe nku factory ya Kinoro no umena nku chia ku tokende Nairobi no umena nku chia ku kendi Mombasa no kagurwa mbesi ibui kuna nde eje ngusiro ntokomea tontu batwini antu bagura nku batema nku batwitira tatu kaba muntu akubana ena mete yewe tugeta tugatema na gatinga getu twakamata na rori chietu tuija factory na karwambia chia wao ntukuye kana runene muthie ne nkosi no ugite kaingi kinya factory ji miunda yao ira bethagira bandite mite ira bagita gaika nkono ntukuthia majani jendaga mwankijwa nko nyingi factory chithwa china mite yao jabatu itutwiria mite yetu na itutire minda yetu na tu minda yetu itutire na bwa mitungu mite twande mite ra kubua na itugura minda na gwetu tugweta miunda 21 acres na barugo na mite bujaga na no tukwenda kwanda mite yonde ile kombo go supply factory yetu ya Kionyo na nkuto ntunko itende kana factory muno no ntubwa withering na ikende kana terojo te auke tukenda nku magicigo mbunge kia South Imenti nke report Nteto cia Weru ria kwa rieto ni mutugi kare Nteto ciingi na njura inkinyanĩru nona cia kinya thaa 1:30 kiogoro inkwenere muthenya umwega mbitagwa Christine Wanjeru.